Prisustvo turske vojske u 19. veku u tvrđavi sputavalo je razvoj Beograda. Događaj oko ubistva jednog srpskog dečaka na Čukur Česmi, kada je došlo do bombardovanja Beogradske varoši, bivaju povodi da se počne pregovarati oko definitivnog odlaska turske vojske iz srpskih gradova. Turski komandant Beograda, Ali Riza Paša, predaje knezu Mihajlu ključeve Beogradskog grada. Predaja gradova izvršena je na Cveti 18. aprila 1867. godine, pre tačno 150 godina na ovom mestu na Kalemegdanu. Na ovom mestu nalazi se spomenik koji je podignut 1967. godine povodom 100-godišnjice ovog istorijskog događaja. Izrađen je u vidu kamenog bloka na kome je vajar Mihajlo Paunović izradio reljef s predstavom predaje ključeva, prema crtežu Adama Stefanovića, savremenika ovog događaja. Branislav Nušić, koji se rodio i živeo preko puta Saborne crkve, o ovom događaju zabeležio je. Sam čin predaje obavljen je u 10 časova pre podne, ali je već pre toga silan svet izašao na ulice, napunio prozore, a i peo se po krovovima. Na bedemima gradskim isplela se masa bula iz turskih harema da posmatra za njih ovu tužnu svečanost. Tačno u 10 časova i 15 minuta pojavi se kneževa garda i on lično, praćen predstavnicima ministarstva, celom vladom i ostalim velikodostojnicima. U isto vreme pojavio se i paša iz grada praćen generalitetom. Čim je knez stigao i popeo se na tribinu, zauzeše svi svoje mesta. Oko tribine pritisla je prostor masa građanstva. Čim je sve bilo u redu, paša izvadi carski ferman, onda ga predade višem činovniku koji ga naglas pročita. A zatim u srpskom prevodu pročita to isto Dimitrije Joksić, knežev sekretar. Zatim su muzike svirale prvo turska, pa onda srpska, svaka svoj pozdrav. Dok su topovi pucali, paša priđe knezu i predade mu na zelenom jastučiću cvile gradske ključeve, koje on prima očevidno potrešen i predaje ministru Volu. Zatim je knez sišao sa tribine i pozdravio bataljon turske vojske uz želje da verno služe svome caru. I sad nastaje najsvečaniji trenutak, svečan ulazak u već primljeni grad. Knez Mihajlo popeo se na jednog belog konja zajedno sa pašom i njihovim pratnjama i zajedno ulaze u grad. Tako su najzad posle više od 400 godina srpske zemlje oslobođene od azijatskog osvajača. Svanula je zora, dolazili su novi dani u kojima će Srbi raditi na ispunjenju svoje sudbine i ponovo ući u tok evropske civilizacije.